morning guys. Ko haircut sabno klebe biang. Guys so tro ko jaga khai phai takna nai mano je agortala tanai mo agortala edin or job gate nikana mo. Kai bebag ro customer jaga to ani je vlogs de nai to na jotro na ang no pekle hambai drong nai no tinau pas kurung ko ni ani vlog ko. Sai bahai khani haircut. Saya baru makan jawab koroi kayak mana saya nak guys so jatuh no hambai jenai tu nak buat cerai kamu koroi ini di vlog ada mesti surat tu jatuh no bye bye kaham beri takyar halo sudah kaham tadi fans one watch jadi kita vlog Call baby na pressure ko na. ये बहुत अच्छा दुकान है आप अगर जो अगरतला में रहने वाला या दुकान में जो भी रहने वाला अगर चाहता है तो इस दुकान में आके आप हेयर कट कर सकता है हेयर कट कर सकते हैं बहुत बढ़िया दुकान है मैं वहाँ पे हमेशा हेयर कट कराता हूँ और आप भी आइएगा इस दुकान पे यहाँ पे आप अगर बाल काटने के लिए आते हैं क्योंकि नॉन एसी शॉप है यानी फैन बहुत है फैन से आप बढ़िया से हवा करके आप अपना बाल काटिंग हेयर कटिंग करा सकते हैं Malah egen itu orang putar putar, egen kita putar untuk berdiri di sini.
Nangkau bang mini bas, oh assembly bang. Mini les. Ah berapa? Dia kira bang. Ayat tanah siapa dia try cek. Aron biasa le, macam gini orang memang le gini. Orang macam yang mal ya memang sampai mana macam gini ya smart memang le gini. Bos kalau saya kan, kalau saya kan pasti kamu nak gini tidak. Ya selamat malam. Good evening guys, iko haircut tamno khlaibe biang. Guys, so tora ko jaga khai phai taknai nai mano je agortala tanai mo agortala edin or job gate nikana lo. Kai bebak ro customer jaga tonga. Kai ane je vlogs den ai tona jotorno ang no peplay hambai drong nai ro tinau pasung kurung ko tumi ani vlog ko. Sai bahai khani haircut. Saya baru pakai jawab koroi kayak mana saya nak guys so aja turun hambai jenai tu nak tabu cerai koroi ini di blog ada surat tu nak bye bye kahan beri